A tēnā rā tātou katoa nau mai hoki mai ki tēnei kaupapa, Te Māhepohepotanga. Kei konei tātou ki Bruce Pulman Park mō te kēmu i Wainganui i ki aroha rātou ko Hoani Waititi. Ki te kōti tuatoru, ko Courtney Elliott tōku ingoa, ko te kaikawe kōrero e tēnei kōti. Nau mai, hara mai. Okay. I don't even know. I think so. I think Hoani Waititi is this one. Yeah, so they're wearing the black, so then Te Aroha is in the red. So just say, oh, then they got to intercept. You can say it in English if you want to say it in English. Yeah. Kura, kwapiro! Oh. Do you want me to give you a bit of...
te awhi a koe e kōrero ana. E nānei kei ki aroha te poro, ka tahaitia te kapa o Hoani Waititi, ka tuku ki te kaikuru. Ka whaiturapa anō, he wāno mana te tuku. Whapiro! Mā ki aroha mai te porowhitai nānei. Oehara, wahe, Hoani Waititi. E ātawhiu ana i te poro. Kei a koe, kei a koe. Oh. Yeah, and it can be like a few tapiti and a few teitei. Aua mea katoa. Okay, go back.
Yeah.
coaches and fullbacks, only on ball players. So please be prepared for umpires to be quiet. Yeah. Cool. And just go with the full mode. Like, can just pan to the camera where the ball goes. Yeah. Just follow the ball and score. Scoring happens here. So Yeah. so do the scores. If you want to score the main scores here, and just press the play for the timer. Yeah. So that's 10 minutes per quarter. Right? Just tap on. Okay. So just tap it when it starts. Yeah. Now. Still it counts. Oh. Have the change size. You don't need to try it. Not yet.
2 minutes, 2 minutes remaining. Press the
So what side was that? Was it the red side? Right. Let's see. Scores? Yeah. Yeah. So The red team just scored on this side. so it should be it. Oh. So just which size though? Oh yeah. So basically the score here, Yeah. the point here. Point scores there, point here.
The red one.
and celebrating our rangatahi and the tākaro side of who they are. Why is these games so important? What do you think these rangatahi are getting out of it? He mea nui kia hono ai ngā tauira ki wainganui a rātou anō hei aha, hei oranga mō rātou tinana, mō rātou wairua. Kia piritahi, kia hono tahi, kia whakaaro tahi ai tātou ai. Okay. With us, I'm so proud to be able, for the very first time in my life, to be able to broadcast with my mokopuna. This is Dale Muddy, husband. Dale, you play netball as well. How important do you reckon it is for these young people from different schools to play against each other in a Māori tournament? How ho whakaaro? Kia ora ne whakaaro he pai, nā te nakata ki te tūtaki I a rātou anō. Kia whakapata atu ki a rātou anō. Kia tau koe ngā tīmatua. Tēnā koe. Back to you, Wā. Obviously we're seeing skills developed and this is important. So we must salute their coaching staff for the efforts they've put in here into each of the teams that are on the court today. Ai, ko te mea ko moku ake, ko te whai oranga mo ngā tauira hihia nei te tākura tuatahi. Kā rua, mō rātou kia ako I ngā pūpuna I wene momo hākina tu atu I te poi tarawhiti. Kā toru, kia puta rātou ki te ao, kia kite hia I ngā hua, kei waho I te apuna. Tēnā koe. E moko, you play on Thursday nights with your Ngā Tapuai team, I know. So getting that ball down into the shooting circle is really the goal. What are some of the challenges of ensuring that you get the passes right so that you give your shooter an opportunity to have a go at the goal? So say, hey, you've got to work hard to get the passes together and accurate, trying to get them and combining with your teammates to get down so that you're in a position to shoot the goal. It's not really, the main thing is to try and get it from the D line to the A line. It's not just the A's goal, it's all of the team's goal, because without the D's, then the A's wouldn't get the ball. Ka pai, you can do this, darling. You can do this, that's all you've got to say. Sometimes it's an ill. Well, bring him over, he can have a go too. But I want you to sit in between me and Ma, alright? Because our voices are stronger. And I want you to be about that far away from the microphone. Well, you might have to lean in a little more. When get to about here if you can. Yeah. I'll work it from about here. And Dale Muddy, you're in the centre, all right? But just to hear a young person's voice, for those who are watching, and there's not many, but for those who are watching, will be very appealing to the Maiwa. Yeah. Hey, just to hear a youthful voice, and particularly you bring a wakime voice to our commentary. Alright? You just shake your head at me if it's too much as we're going. But what you just said there is more than me and Juan know about. Hey. It's a team sport. Look, have a look. So the goal attack gets it down into the court. Hang on, bit of a turnover. Turn around, goal attack now. Just pushing forward. The Siwani Waititi as they make their way down court. They're wanting to get into the shooting circle. No, there's another. What's a penalty? Yeah. How many? Not a penalty. What do they call the actions, mate? Catch, intercept, centre pass, offside, obstruction, stepping, or contact. There's a hump up. You like this? Beauty. You'll be fantastic. Let's try it again. We'll follow this game. Oh, they're just practicing now. Is it a proper game? Yeah, it's a proper game. Okay, so this is Wani Waititi. This is Kiwa on this side. So Wani Waititi have the ball. Just working through centre court, centre third. Setting themselves up for play. Well, the referees have a lot to say in the game, and a lot of our young lads are struggling to come to terms with it. They're used to being penalised in different codes. But there you go. Yeah, cool.
Catch by Then our finalists for our girls whanake for next round. Playing for first Time's and the game. second on court 1. Waiolea v Hawani. Playing for third and fourth on court 2. Kiwa versus Ngā Tapuai. Also, Next final, Pūtahi versus Hawani, and that's going off at what time? This is who we got here. The mix. So you know any of the Pūtahi kids? Huh? You know some of the Pūtahi kids? Or one knows them. What time is the game, bro? 1:35. Yeah. We're on 1:35. Come back in 10 minutes, eh? Huh? You come back in 10 minutes. Alright. Go prepare yourself for your debut commentary gig. Luan, e te hia rata te mai. Good. But your old man, he's the man, huh? Yeah. Well, not then even watching it, just listening to him like you know. There's goes straight experience. Yeah. He's not just hey, whatever you do, don't say tika. I was like, oh, okay. Don't say what? Don't say tika. Even though it's a nice gesture, don't say tika. Okay. He's like, you don't always have to agree, because I always say tika tau, and now I'm like, they all tika tau papa. Yeah, that's what he's talking about. You don't have to agree with me. You know, if I'm talking about text, what about the defense? So you know that, him too. Good job, winner. But they're not talking here, but The best thing about it is the fellas from Wales here. He knows all the players, and those girls are from Waititi. They're from Penny. Ate, oh, my phone's in the car. No, my phone's in the car. It's actually what we want.
that going, what? What time's our game? 1:35. That's what the schedule for the on time? Yeah, Pretty much? yeah. I think it's the next round. Yeah, because the semi-finals. These must be semi-finals. But these are semi-finals. Yeah, I think these ones here. These two. Yeah. There's three? threes down there. Are they on already? No. No. Yeah, that's court 3 down there. Looks like to be a boys. I'm hoping next year, a live stream, they will do the whole day. The Māhepohepotanga will live stream for the whole day. Yeah, wow. Yeah. Bloody hell. Cool. That's a mean ass game going on at the moment. I reckon you should be jumping in, bro. Where? This boys game out here, bro. This is hot. What is that game? I think This must be for... Kiwa and Hone, yeah. Yeah, but that's trying to get into here, or... Where's these semis? Must be these here. I think that's similar to the girls for me. Yeah, but this one here... Like, where's the boys semis? Surely it's these two. Because that's the mixed final. Microphone input 2 lads and the mix to reduce your input level. Lou. Yeah, no, I can't do anything about that. So are we too close? But you guys are... You guys are on. This game looks like it's a pretty hot game there, Wā. Ai, 9-8 Kiwa, Wani Waititi. Ko whiua te poro, ko puta te poro ki waho. Ko Hone Waititi, kei a rātou te poro, tēnei wā tonu, rātou kei ngā kākahu whero, ko te haikura kiwa, kei ngā kākahu kahurangi. The one thing we do know about blokes is that they'll have a go any time. So having a good old ding dong battle here to get the results in, and school pride is all on the line here today. So it's just wonderful to see these guys having a good dig. Still 9-8, close score lines, and Caleb down here in the second. Tino tatarawa ngā piro I tēnei wā tonu. Kai te kite te hua o tā rātou haratau. Nā reira koe te take kai te tino pātata ngā piro. Nei tēnei wā ko riro te pōro kia Hone Waititi marae. So the Westies doing battle with the south side. Oh, it's all on here. Wow. Tight finish. Just less than half a minute to play. It's going to be important what happens here. Ko whiua, ko hāmenetia e te kura haikua. Ko riro te pōro kia Hone Waititi. Me te mea, ki te whaipiro rātou I tēnei wā, ko rorite. Arako, tangi te putātara e hona. 9-8, Cuba win this one. Fantastic. It just cut up. I didn't even realise that the mic was on. Now, by whānau, can I get all coaches and managers for our next round at Whanake Girls Finals and our mixed finals to control room, please? Check 1, 2, 3, 4. Check 1, 2, 3, 4.
Yeah, I realise you just got to be confident when you're it's, you know, we did have a laugh. Just for the space and being some accompaniment for the fun at home, really. And of course, we don't know the names, so we have to speak collectively. But it's Fast and Furious. Yeah. Very competitive, though. Very competitive. Of course, the schools want to win. I think what we're trying to do is to make a national number. So, because it started here in Auckland, we're looking to hopefully to get it out there. Northland have Te Māhepohepotanga, obviously Waikato will have theirs, and then at the end of the year that we have a national Māhepohepotanga, and then to select the teams that play against the region. That's the future. That's the future plan. And that's where it should be here. That's what we want to do for our Māhepohepotanga, is that we want to reach out to all the Māori. And that's what I'm talking about. That's what we should. Inu? Yes, please. No, nothing fine. I'm fine. Chocolate milk? Anything for me. You okay? Alright, so these are the semi-finals, Karen. Quite competitive. Announcement as we move into semis and finals. All finals need to end with one team winning outright. At full-time umpires, if it is a draw, the game continues until one team is 2 clear goals ahead. Thanks, Karen. We were going on a date. Call it, next thing you know, Lord throws a mic at you. Yeah. We have together Tuesdays because every other day, we're doing something with the kids, picking them up, taking them to footy practice. Hey, Bruce, how are you? Nice to see you. How come you're not commentating today, boys? We're videoing. Oh, you're doing the videos? Yeah. Oh, good on you. Awesome. Just kaua korero during the video like yesterday. Oh, yeah. That's good stuff. Good on you. You enjoying it? Yeah. Good. If Awesome. I come tomorrow, I'll commentate. Yeah, absolutely. Kia ora, he's on. I don't know much about netball, but anyway, we'll have a go. We've got the mixed doubles final, or semi-final, is it? Finals. Oh, it's the final. Mixed finals. Kayla, are you in the gym? I'm doing the mixed finals. Yeah! Swap with me! Kia ora, welcome to the live stream of our finals. This is the mixed final ko Dale Tēnei. Mekana kia koutou. Beside me is Wā, is a kaiakura pūtahi. So we'll have no one-sided commentaries here, Wā. Ka hore, tika mihi ana ki a tātou ko huhui nei ki raro I te tuanei o tēnei to tātou nei whare. Ki tēnei whare tino rongonui rawatu o Bruce Pulman Park, nau mai hara mai. Ki tēnei whakataetai poi tarawhiti. Ngā tīma miki rapu ki Wainganui a Pūtahi me Hoani Waitisi. Awesome. Ware hoa ma he kaiako Wainganui ahau, so yeah. Wonderful to have you with us today, and of course celebrating the best of our young people, and this is a side of their school life development. Now Hawani Waititi, so proud. We've got the Westies up against the south side there, Wā. What are you reading into it? The intensity, just background on the rules here. Of course, you're allowed 3 guys on court, but they have to be in each third of the court. So just 1 in each third. It's going to be interesting, and of course in finals we've just been told too that if there's a draw at the back end, they'll go into one of the teams 2 points clear. Ai, tika tau, me he mea kua orite ngā piro hei te mutunga o te kēmu, ka haere tonu,
kia toa rā no te tahi tīma rua piro ki mua. What we do know, sorry to interrupt there, Bob, but what we do know is that, there's a lot of rivalry. Yes, there's whanaungatanga, of course, and it's wonderful for these rangatahi to see others who are also in Māori immersion learning environments. Not all the kura represented here today are, but the rivalry on court is very real. Ai, tu atu i tērā ko te hononga o ngā kura ki roto i te au hā kina hei aha, hei oranga pai mō rātou tinana, mō rātou wairua kia whakakotahi nei a tātou, i a rātou ki roto i ngā hā kina kato. Ara kua te aha. Me te mea hoki, he whakataitai kai te haere ake, ara kua whai piro, pūtahi me hoani waititi ko ngā piro tēnei wā, tahi ki te tahi. Locked up with one apiece. Hoani Waititi with the ball into the shooting zone. Goal shoot, no problem. Some of these young fellas pretty good with the B-ball as well. Tērā pēr me titiro ko he tahi o rātou i taku moa nei he kai tākoro poi tūkohu kē rātou. Ako hapatia e manirua, koriro te pōro kia Hoani Waititi. Me te rawe hoki o tō rātou. Ārai, e pūtahi, kua whiua, kua whiua tō tika ki waho. Still one apiece here, 10-minute halves. And for the first time, and a wonderful opportunity for an old dog like me, we've got our mokopuna also called Dale, e tauira o te kura ngā tapuai. Mekana ka koe te moko. Great to have you in the commentary team. Me, Wā, and Dale Murray. 1-1. You play a bit of netball. What do you like about the code there, Moko? I like netball because I can play with my friends for my school. Me tika tai, kora te mea nui ko te tākoro ki o hoa nera. Ai. Ne? Engari pehe te whakatautai ki o hoa? Tino pai, Ara kua piro e Hoani Waititi rua ki te tahi i tēnei wā. One of the great goals of the tournament too, and appreciate Whakata Māori's coverage of the 4 days of tākaro. Yesterday was Rugby League. Congratulations to Waiora winning the both girls and boys sections in the Rugby League with tomorrow. We've got Kildare, and then on Thursday basketball. So today, great opportunity for them to be playing on these spring-loaded courts, often outside games for netball, and they're getting a real feel of what it's like to play in the top level with these superb facilities at Bruce Pulman. Ai. Ko enei koti I konei, he koti kia āhei rātou te whakatipu I o rātou pūkena. I o rātou māramatanga ki tēnei au o te ao koe tarawhiti. I've just been watching so many of the tauira from the various schools interacting with each other. Rivalry on court, but certainly whanaungatanga off the court as well. Now, Dale Murray, as far as the goals in netball, getting them into the shooting circle, that really is the aim, and the accuracy of the passes is so important. Ko mau e pūtahi te pōro, ka aroha, ko hopu kina, e te pri, ko whiua te pōro Sapphire, me te rawe hoki. O kia kaha ko tiro. Yeah, what position do you find to be most suited to your game at Dale Murray when you play netball? Goal shoot, yeah. Ia hai, ko skarero koe ngā piro katoa, hei? E whānau ki te whiua I te poro ki roto I te... Porohita? Aroha mai te whānau tō mātou kāmera kai te āhua tōmuri. Nā reira ara, ko piro e Hoani Waititi, ko ngā piro I tēnei wā, toru ki te toru. We're locked up nice and tight here. 5 minutes to play, 5.5 minutes. 3-3. Who are you cheering for here, Moko? Ki oku nei whakaro, ko tōku tīma tino toa. Kia
tika tō whakaiti. Ea ka pai kōtiro. Ka rau e tēnā whakaiti e kōtiro. You play in mixed teams as well, eh, Moko? Oh, no. Just the girls in your Ko ngā squad? kōtiro anake, ai. Right. That's the other Moko. Plays for the mixed team. Mana Moiho. A ko riro te pōro ko hoki anō kia pūtahi. Me tō rātou kaha āra i te pōro ki mua. Ka aroha. Ko hoki anō te pōro kia Honi Waititi. Yeah, good intercept there from Hawani Waititi. Straight into the shooting circle. Rā kua piro a Hoani. Ka pai, whā ki te toru. Another intercept there from Pūtahi. Aroha mai e hoa mā kei te raruto mātou scoreboard. Kei te kōrero te ao toru ki te toru engari. Ki aku mohi nei kei te he tēnā. E wahe, ha te tino kaupapa o te tūramana. Ko te tino kaupapa. I ahu mai tēnei kaupapa nā runga no i te kitenga o ngā kura Māori o Tāmaki. E noho ana ki a rātou anō. Nā reira i whakaro ake ngā kaiako. Ngā toko rua, Hammond Matua me Charles Matua kia whakatūhia te tahi whakataitai. Hākina, hei aha kia whakakotahi ai ngā kura Māori o Tāmaki. Kia kite i a rātou hono ai ki ngā whakataitai katoa ahakoa te aha. Ki Tāmaki, ki ngā wahi o Aotearoa. Right, 19 years now, Māhepohepotanga has been a feature of the kura settings and sporting endeavours. It's replicated in other rohe, but wouldn't it be fantastic to get all of our kura represented in a national sense one day? You might have a rohe champion and get them all together. A big high quality sport there. Ai. Ko te wawata, ko te hiehia a aua kai whakahaere kia puta whānui tēnei kaupapa ki ngā rohe katoa o Aotearoa. Kia whakataitai atu, ki wera atu o ngā rohe o Aotearoa. Scoreboard reading at 4 apiece. You're getting updates. 2 minutes 38 to play here in the first half. This is the final of the mixed doubles, and you're watching it live here on Whakaata Māori. So wonderful to have them supporting our young people's sport right across the board. Super cool coverage of rangatahi sport across 2026. Ko ngā piro i tēnei wā ki taku mōne, ko te rima ki te whā kia Honi Waititi. Ko whio anō, me te rawe hoki o tana ara i te pōro ki tana kai whiu. Kia whai piro, ko ngā piro i nāne, rima ki te whā. You come to this arena quite a lot, don't you, Dale Muddy, to watch the Stars games? It's a great facility. What do you like most about coming here to watch netball? It's very good because you could see your favourite players, not just watch them on TV. You get a better view. And that's it, yeah. Koe tō tino tīma teo? Ko ngā Stars. Ko ngā Stars, ne? Koe te tīma o Tāmaki nera, ngā Stars? Nei, ka wai. We like Bud Clark, you see. And Aaron Clark. Hey, we like these. We like that whānau. So that's how come we support the Stars. But it's a very Māori game. Always has been netball, and it's right that we should be celebrating in this way. There's the hula going off in the background. Ko ngā piro i tēnei hawhi, ono ki te rima kia Honi Waititi.
Kia whakarite mātou mo te hawhi tuarua o tēnei whakataitai ara. Ko ngā taraunga I tēnei wā ono ki te rima kia honi waititi ko riro e rate te poro. Me te rawe hoki o te whiu ki te poro heta, kei waho. Kei waho, e hara. Ko riro I te poro. Ko ngā taraunga, ko whai piro rate whitu ki te rima. Well, now they're starting to kick away, just a 2-goal lead at the moment. We hope that it's Putahi to score next, but Hawani Waititi working on the intercepts. It's Putahi with the shot. Call us in, Dale Muddy. Oh, and it goes out. Ko kia Putahi. Ko whiua, ko piro. Ko piro Sapphire Brown. Ko ngā tataunga ono ki te whitu. Big centre. Tua into the goal shoot. And Hawani Waititi. Ko whanako Putahi te poro. E pai ana ki roto I te porowhita. Ka aroha ko hoki anō te poro kia Hawani Waititi. Me tā rata E tere. Kai waho ko hoki anō te poro kia Putahi. Ka whiua Hawani Waititi. Right. Ko whiua. Ka rawe hoki te ārai o Putahi. Me te mea nei ko whai hāmene tia. Ko riro e rain te poro. So now it's Putahi working their way down just to get themselves into a position. They're down by 1 goal at the moment. An important shot here. Set themselves nicely. Ara, kua ki te referee. Kua piro! Whitu ki te whitu I tēnei wā e hoama. Me te rawe hoki o tēnei whiringa whānui. Ki Wainganui a Putahi me Hawani Waititi. Whitu miniti e toi ana e whānau. Ka ki te hoi, ko wai ka eke. Ki te taumata teitei mō tēnei whakataitai ranu. Mo te poitarawhiti mo te Māhepo 2-2 maona. So the competition is intense as these two teams battle it out. School pride is on the line. You've got the West versus the South Dale Muddy. The Westies, of course, they'll fight tooth and nail right to the very end. Putahi now. Pai tana whiu kia whangahia. Ko piro e Putahi. Ko piro e Putahi nā reira ko ngā tataunga. Waru ki te whitu kia Putahi. E teo heo o whakaro mo tēnei kemu I tēnei wā, teo? E tira pai ana nā te mea e tata ana ngā piro. He kemu pai, he kemu tata kia whanako te poro e pai ana. Kua piro a Putahi. Kua piro a Putahi nā reira ko ngā tataunga I tēnei wā ko te iwa ki te whitu. Ka aroha ko hot, ko whaukia te poro kia Hawani Waititi. Engari, tatari, we. Ka tahi te whiporangi ko tērā hei aha, ko hoti kia Hawani. Ko hokia te poro kia Putahi. They've just kicked out to a 2-goal lead at the moment, Putahi, but they'll need to protect that. Hawani Waititi will be fighting hard. Here they come with this shot. And try again. We're gonna try again. They shoot. Rebounds. Ko piro e Hawani Waititi. Ko ngā tataunga, waru ki te iwa kia Putahi. Just under 6 to play. This is the final of the mixed. Here, Netuporo. I toto te ra whanako. Ko hāmene tia. No Putahi te poro. Te rawe hoki o tō rātou ara I tēnei kemu, tēnei wā. Mo te hawhe tuarua. I ki te mātou te hawhe tuatai tō rātou hihia. Tō rātou mai. Ka aroha kia koe rei. The Tata riro I te poro.
rivalry is intense here in the netball today. Second day of Māhepohepotanga 2026. Kaupapa, kia ora. Basketball on Thursday. Kapai, ko hoki anō te pōro, kia pūtahi o, ko kagokia kia honi Waititi. Me tā rātou tere, te ārai i te pōro ki mua, ki tō rātou rārangi piro. But when you've got a lead, sometimes you don't want to go into your shell trying to protect it. I think that played out a little in the FIFA World Cup during the week. You've got to keep attacking. And Pūtahi with the advantage at the moment with 4:42 left on the clock. Ko ngāra tataunga e tēnei wā, iwa, ki te iwa. Ko hāmene tia e Pūtahi. Ka rawe te tāhai te pōro. Ko ārai. Ka hopu ki roto i te poro whita. Ka rawe te whiua te pōro. Ko piro anō e Pūtahi. Ko ngā tataunga. Te kau ki te iwa. Kia Pūtahi. Te rawe hoki o tēnei whakataitai, me te tata hoki. Kai te kite i wēnei kura, e rua e kaha tarai ana kia eke panuku rātou ki tēnei whakataitai. Oi, ko ngāra tataunga, te kau ki te kau, kare te moa, ki tako nei whakaro ko te kau ki te kau. Fight back from the Westies as well. Rani Waititi, Malai, take their sport, kapahaka, and academics very seriously as well. Want to make it to our whanaunga from Rani Waititi. In fact, all of the connections here from our kura, making this celebration of our rangatahi sport possible here. And wonderful to have the support of Bailey's and Whakata Māori Plus. The coverage of the event. Down to the last 3 minutes. Ka whakaro e moko. Ka tina tata tēnei keme, engari ki oku nei whakaro, this score goes off. Let's go. Right. Kare ki te kauteinga piro. Ko tere whiu a Pūtahi te pōro ki tō rātou rārangi piro. Ko mau e Tyrone te pōro, ko hoki ana, oe, hāmene. Me te tika hoki o tērā hāmene. If you've just joined us, you're watching the final, mixed doubles final here in NETBALL for Māhepohepotanga 26. And it's a tight one here. Rani Waititi. Te kau ki te iwa. Ka pai ko whanako anō te pōro e Pūtahi. Should be tight come the full-time hooter. The pūtata. Lawe, pai. Ko tata whanako te poro. Ko whiua. Ko piro e hoani Waititi, ko ngā tataunga, te kaumātahi ki te iwa. Well, that's the two-goal advantage that they're hoping for. Can they protect it? Pūtahi will be scrambling right to the end though. They need to get hold of the ball. Bounce passing into the shooting circle has been very good today from Rani Waititi and Nemoko. Yeah, but Pūtahi has been stealing the ball. Ai, e tika ana ko kei te tāhai ngari. Tērā pēr ko tūreiti wera mō, ko tāhai anō e Pūtahi te pōro. Me tere tō rātou ārai, kia whai piro. Tahi minute e toi ana, ka tāia e rātou. Me he mea. Ai, nā rātou anō te pōro. Counting it down into the last minute. And what a pleasure it's been to be commentating alongside you, and of course for the very first time with our moko from Ngā Tapuai, Little Homai. Watching all these rangatahi having a hoot today here at Bruce Pulman Park. Celebration of those sporting culture. Se he kona e toi ana, ka tae e Pūtahi te whai piro whakamutinga, te rā kemu, last goal wins.
Ko mutu te kēmu hoa mā. Te ngāta taunga whakamutunga. Te kaumātai kia honi Waititi. Iwa kia pūtahi. I'm sure that scoreline's wrong. I'm sure it's 11-10 to Honi. But we'll have a look. What's this mean up
Kukunui e akurahi, nau mai ki te kaupapa o te rā o te poi tarawhiti. Koroia te atuku ingoa, he iri tēnei no ngā tiporu, ngā puhi waikato. I tēnei rā, ka whakatautai ngā ropi o Hoani Waititi Marae me Waiorea ki te kōti toru. Ko ngā tama tēnei kapa. Ka pai. No reira, ki tō mātou taha... Ai, anei kua timata te kemu, te ai. Ai, kua haukotia Waiorea I te poro. Ka huri anō te poro kia Waititi. Me te puta te poro ki waho. This is so me te tā roa rawa o tērā pike. Ai, ko jaurasi tērā. Ai, ko jaurasi tērā. Ai, I tēnei rā, ko te rangi tuarua, ko te poi tarawhiti, te hākinakina, hei popo, te wenerei, ko te kiorahi, hei te wenerei, katai hei te rangi whakamutunga, hei te taite, ko te poi tūkohu, tētahi aku tino hākinakina. Ka pai, kua kuru anō a Waititi te paoro. Kua haukotia a Waititi I te paoro. Keep going. Ai, kua kuru anō a Waititi. Why? Okay. Kia ora I te whānau. Kua whakawhiwhia a Waiorea I te po... Ka haukoti a Isaiah I te po... ka hoki ati kia Waiorea. Ka tahuri anō kia Waiorea anō. I takoro ake te pōro ki waho. Ai, kua hoki mai tātou te whānau. Ko ngā piro ko te tai ki te tahi. He kēmu hikaka tēnei mo ngā tama. Ai, ko enei ngā whiringa toa mo ngā tama. Ai, kua whai piro a Hoani Waititi ko te rua ki te tahi. Ke te hoki mai a Waiorea. E te whānau aroha mai ki te rongo koutou I etahi reo tino
oro i waho nei. Ana pai ai. Ai anei. Kia kaha te turapa. Ka kuru a Waititi, ko kaharau. Ai, kua rua ki te rua ngā piro. Ke orite ngā piro i te wānei. Me te peke teitei, te kuru miharo ko te rau. Ka pai, ko ngā piro i te wānei, ko te toru ki te toru, taurite ngā piro te wānei. Kua hauka tigia a Waititi i a Waiorea. Kia kaha ga tama pūro tū. Pariroa noa Waititi i te poro. Kua whai piro anoa Waititi. Kia ora anō i te whānau. Kua maka iho i te pōro ki waho. Kia toru kia whāni Waititi, wha kia Waiorea kakahanga boys. Oi. Me ngā pukenga kaunga. Ai, kua hoki kia ora te whānau, kei a Waiorea te poro. Ai, ka whai ta mama. Kua whai anō a Waititi te poro. E te whānau hehe. Put it on, yeah. Ai, ko kaharau tēnei. Me tana tūrapa tino rawe. Ko whai piro nāna te piro I whai tana
Whani Waititi. Oh, te ahua nei kua he te ngā piro. Kei te pai, kare no mātou te rahai papa mo ngā piro. No reira. Ai, me te... Ka pai. Kia rei te whānau, ko tēnei te wahanga tuarua o ngā mahi ni te poro a ngā tama. Ko ngā piro o tēnei wā, ko te ono ma honi waititi a whā kia waiorea. Te tiki haere a ngā tama. Ko whai a Waititi he piro anō. Kakahuri atu te pōro kia waiorea. He painga nui tēnei I roto I tēnei te pōro, he whanga hoki I roto I ngā kaupapa hua o te wā. Nā, kakahuri atu te pōro kia hoani Waititi. Ka whakawhiwhi a waiorea I te pōro. Te pai ana tūranga, ka whakawhiwhi a waiorea anō. Wani Waititi, kia whani Waititi whitinga puru, kia waiorea hoki e whitinga puru. Ai, e te whānau, he tuku mihi tēnei ki te pūtahi. Ana koutou I whakahari te kaupapa nei a Te Māhepohepotanga rua mana rua tekau maono. Anei, te ngākau e whakamānu atu nei, tēnā koutou. Ko ngā piro ko te waru ki te whetu, he taku he ngā piro, te tikanga ko ngā piro waiorea kia hoani Waititi, ko ngā piro hoani kia waiorea. Ka whakatika I tērā, hei a konei. Kua kurua a hoani Waititi anō. Ai, kia waio rea te pauroi nai nei. Ka
Ka tutuki ai te peke, kua tutuki ai te peke, kua tutuki hoki ai te kuru. Ko ngā piro, kei te hanga he ngā piro I te wānei, engari kei te pai tērā, ko te iwa me te waru kia Waiorea. O ko hoki atu te pōro kia Waiorea. Wa tauria ki te pōro kia Waititi. Ka tutuki aia. Tata engari, ko tētahi kōrero kia tutuki a koe tō kuru, me whakapono noa koe ki a koe anō, ka tutuki a koe te kuru. Haukoti pairawa a Hoani Waititi I te toro. Kia kaha te ārai Waiorea. Leke pairawa o tērā pike. Rereira I te whānau. Ka tākoutou ki te kite e maha ngā pūkenga o enei tama pūkenga. Tiki te whāmari! Kua hoki anō te pōro kia Hoani Waititi. Kia kaha te ārai, kia kaha te ārai! Tērā we hoki o tēnei kēmu te whānau. Ka piri tonu mai, kua mahu e te kōro, kua ki mai. Iwa kia Hoani Waititi, te kau kia Waiorea. Tērā we hoki o tēnei kēmu. Te tere hoki o tēnā. Te tere hoki o tēnā. Ko whai piro. Ko whai piro a Waiorea I nai nei. Ka tahuri atu te pōro ki a Hoani Waititi. Wana koe chase te pōro, te puku o te Hoani Waititi. Ko hoki atu ki a Waiorea. Kia kaha Hoani Waititi, kia kaha Waiorea. E maha ngā taka pōro. E te whānau ki te paku raru te oro o te pāpaotanga. He tuku whakapāha tēnei. Kua tuku nā Hoani Waititi te pōro. Kua tuku tiki a Waiorea. Kia kaha ta mama. Kua piro anō a Hoani Waititi. Kia kaha ta mama. Kia kaha GD. Let's go boys, let's go. Wilder has the ball now. Waititi's got it back now. I tēnei wā kei a Waititi te pōro. Kāre I te mohio I te aha ki reira, engari. Kua tauri te pōro ki a Waiorea.
ko ngā tatauranga I te wānei, ko te iwa ki te kia hoani Waititi, ko te 11 kia Waiorea. Eke a hoani Waititi I te wā, I te kotai meneti me te toru te kau he kona, kei a rākau. Kua whai piro anō, kua uru te poro, kua ngā piro I te wānei te whānau, ko te kau ki te kaumarua. Kua puta te poro, nā Waititi te poro. Kua whai a Waiorea he piro anō! Kia ora roe te whānau, ke te tōna tikanga ke te hinga ahani. Ko tatauti te kēmu te whānau, Waititi hi, Waititi ha, Waititi kia whanake rā. Kua mutu te kēmu ki ngā tama, I wainganui a hoani Waititi me Waiorea. Ka uki ora mai ki a koutou hei te kēmu e whai ake nei, mena he kēmu. Engari, mena kare kau he kēmu, huritu, huri ora, hei apopo ki te rangi tuatoru o te Māhepohepo, ko te kiorahi. Ka ki te... Onopitu!
Kea kunui, kea kurahi, nau mai hoki mai ki tēnei pāhotanga a Te Māhepohepotanga 2020. Ko kāna Joseph ki ingoa huri tēnei no tauranga moana Ngāti Porou. Kua whai anoa ki aroha i te poro. Kia kaha te arai, kia kaha te arai. E te whānau koenei ngā kēmu whiringa toa whakamatunga o Te Māhepohepo 2020. Nō reira koenei ngā kēmu tino hikaka. Ko kia te poro kia aroha. Parifero ko ko ngā parifero ko kia aroha, ko ngā pari kahurangi ko pūtahi. Me te tiki hoki o era tīma e rua. Kia kaha whakawātea. Nā te tiki. Ka hoki atu te poro ki tērā atu tīma. Kei te taupatupatu e nei tīma e rua mo te tūranga tua ono me te tua rima. Kei pūtahi te paoro. Kei kia aroha te paoro. Me te kuru rawe kotera kia pūtahi. Ka whai ki aroha i tētai piro. Hua pātata te Kei te whānau, kei te tahuri ki au, ki te reo Pākehā. Alright, so
Oh, Red threw the ball out. That is lost aura. No aura. But it's alright. Come on, Red. I know you can do this. Oh, yes. Okay, Red got the ball back. Come on, Blue. Gain a lot of aura, Blue. Alright. Ooh. Very close to getting in the hoop, guys. Come on, Kuru. Kia kaha e Kuru. Whare te moio ke te ahai te whanau. Yo no. Ka rawe ko whai piro rātou. Ka whai te whanau, ka oki atu mai au ki tō mātou reo. Ko whai anō a whero i te poro. Ko ngā piro i te wānei, ko kia ke aroha toru piro, kia pūtahi tahi te piro. Hakoa, ko te pūtahi Māori o Manirewa tēnei kei te whiore o te tepu i tēnei ahi. Ko rātou ke te kura whakahaere i te Māhepohepo, no reira ko ngā mahi o te hāpai o ngā mahi āmuri tā rātou tino. Ka mutu, mihi ana kia Aroha College, e kuhu mai ki tēnei whiringa whaeti. O ti rā, ki te whakataitai whānui ina nahi ko te riki taki whitu, ko tā ihu a Waiorea, i tēnei rangi tonu ko te Poitara whiti. Whanake division, mixed division, and our Taitama division as well. I was getting a little bit emotional, tātou mā, seeing our kohine from Hoani Waititi Marae celebrate our reo and jump at an opportunity to profile a live stream of a game that they love, that we love. So, mihi ana kia koutou kohine mā, e kuhu mai ki tēnei whakapāhotanga. O tira kia koutou chat mā e mātaki mai nā auahi ana. Flames, koutou, kawe ware. Like, share, subscribe. Ka piki ake. Te toko maha o koutou e hono mai ana kia Māori Plus, kia whakata Māori. This is possibly the first time, not that our girls have gone live, but actually been involved with a live stream. And so a chance for these young men and young women to watch these pictures and videos back will be an awesome opportunity to have a bit of a laugh and a celebration with one another. Sorry girls, I missed your names. Ko wai hoki kūrua? Ko Kāna Jones tuki ingoa hūrio no Tauranga Moana me Ngāti Porou. Tauranga Moana me Ngāti Porou kei rō whare. Kia koe hoki? Ko Te Aki Wai Tarura Pihama tuku ingoa he uri no Tūhoe, no Ngāti Tū Wharetoa Ngāti Awa Waikato me Taranaki. Tūmomo fruit salad te kohine nei no ngā hauhewha no ngā mātā waka. We've had a little bit of a stoppage, but we'll be back with you for the second half. This is Te Māhepohepotanga 2026, here, day 2 of Whakata Māori, kia mau tonu mai. Kua tangi hia te pūtātara e tohua maina, kua tīmata hia te wehenga tuarua o te rauna whakamutunga ki konei ki te Māhepohepotanga 2026. Konei te rangi Poitara whiti, me tōna āhua reka a te tuakana me te teina e noho ana ki raro i te whakaro kotahi ara ko te hauora o te tangata.
He oranga ngākau, he piki ngā wairua, ko whai wāhi mai nei, nei. Tokorua, ki te whakapāho i tēnei kēmu, ko hinea mā, kei te pēhea ngā piro i tēnei whea koranga hou. Hei te taunga piro, he oi anō, he kakatunu ana, he tino pai nei mahi ki au, me te whakawhanaunga hoki ki tai kura no tā wahi. O whakaro mo te Māhepohepo whānui, hea o wawata moe ā rānei mo te āpopo o te Māhepohepo, mehe me ka pōhiri atu ki kura ke atu, mehe me ka tāpiri hia etihi atu tūmomo hākina, hea hape o whakaro. Kia haere tūna tēnei kaupapa ko te Māhepohepotanga, kia toa ngā teina o mātou teina i a rātou ka whai ka ahei ki te mahi i te Māhepohepo, kia toa rātou i etahi o ngā hākinakina. Ko te tāpiri hoki i etahi hākinakina ki te Māhepohepo, ki te pāporo, ko te wakaama me etahi atu o ngā hākinakina. Tēnā koe hine muri i whai wāhi kōrero mai nei ki tēnei whakapāho tangatau toko pau te kaha i o kōrero. Me whakaro nui mai ngā kauwhakahaere o te Māhepohepo ki te reanga tuatahi o te kura. Mā te whare kura anake i enei rā, engari pai ke atu pēr mehe me ka whakarite he Māhepohepo mo te kura wanga. Tau aha kurua? Tau iwa aha, tau waru. No reira, kei taua wahanga o wainga i te kura korua, mea ku mihi ko whai wahi mai nei ki te wahanga pakeke, mā tā mua o te kaupapa, aka ati ka hoki mai anō ki a ngā kēmu kei mua i te aroaro, ko te pūtahi Māori o Manurewa tēnei, ka tahi anō rātou ka whakaingoatia ki te tihi kura kotahi meki, ko te kura kaupapa Māori o Manurewa tērā, ko piri tahi atu ki te wharekura o Manurewa, nā whai anō ka hua mai ko te pūtahi Māori o Manurewa. Ana ko Otara, te kāinga o Ki Aroha College, ko kuhu mai ki tēnei whakataitai, me te aha he kura auraki a Ki Aroha College, engari he wāhanga Māori tōna, pēnei i te haikura a Kiwa, ka mutu, ko ngā kura kaupapa aho matua tāua e tātou e kōrero hia ana, ko wai ngā kura aho matua o te whakataitai nei. Sorry for putting you on the spot. Ko koutou? Ko Ohani Waititi. Ko mātou? Te pūtai Māori o Manurewa. Ko rātou o te tairawhiti o Tāmaki, ko Pūrau, te moana nui a Kiwa. Ka mutu ko tātou hoa kei te raki pai. Kāri i wātea a ki te haramai i tēnei tau. Ka mutu ko Māngere, arohe o Māngere. Ngā tino ariki o te wā. Motaku he. Engari, ka riro mā te haikura a Kiwa a te rātou girls. Kei te mohi o kōrua e hia ngā tau o te Māhepohepo? Matakai. Ruatiko matai. He tata rawātu. Ruatiko. He tata ake. Komo waru. Karekau i wainga nui aua nama. Tama iwa. Ai, te kauma iwa ngā tau a te Māhepohepotanga. Tēnā koutou ngā kai whāngai i te pūtea kia rewa ai tēnei manu, kia whai huruhuru tēnei manu. He hiehia no mātou, ka kuhu atu ko te Māhepohepo ki te tai tokerau, ki te arawa waka, ki Waikato, ki te tai rāwhiti, ki te wai paunamu, ka mutu, ka whakawhiti atu ki ahiteria ki ngā iwi take o te ao. Ko ia tea, ko te pai tawhiti o te Māhepohepo hei ngā tau kei mua i te aroaro. Ko koutou, i whai wāhi mai no reira e mihi ana ki a koutou. Ka hoki mai anō te rākau kōrero ki ngā kotiro tokorua nei.
e kaituku ana i ngā kōrero, kōrero hia. Anei ko te pūtahi Māori o Manurewa, nō rātou te mana whakahaere i tēnei tau, te whakahaere i Te Māhepohepotanga, o te tau 2026. Me te miharo, te kite i te harikua o ngā kura o ngā tamariki e tākoro ana, e whakawhanaunga ana, te mahi a te taina me te tuakana. Ai, me te anamata, te titiro whakamua ki Te Māhepohepo, kia tū Te Māhepohepo kia tūwhera ki ētahi atu o ngā takiwa, ki te tairawhiti, ki Waikato, tērā pēr ki whenua ke anō hoki, ki Aitereiria, ki ngā kukiairini pēr. Ai, te whānau, whare te tino mōhio i aha ki te whakauturanga hio i anō i tino tautaka noa, tino tautaka ana i ngā kōrero hia. Ai, mātua mā, kia kaha te pena i o koutou tamariki ki te tākoro i Te Māhepo. Ka pai, ko hoki mai. Ko ngā piro i te wānei, ko te ono kia aroha, ko tahi ki pūtahi. Kia kaha te a... Hio i anō, ka kaha te anau. I te mea, tino kiri ana au, kia haere Te Māhepohepotanga ki ngā whenua ke, pēra ki te whenua moia, a ahi te reiria, me era mga... Hoi anō, ko kia te tātou ki o mātou ke me tino hira. Kia ahua nei, katoa kia aroha, hoi anō, kāngatu tukuru moio. Hei a puetahi anō, kāngatu tukuru moio. Hei a puetahi tonu, rua miniti me te rua tukau mā whitu hikona ki te toa, ki te whainga piro e whitu. Ai, ka oki mai anō ki a hau. Ai, ka tahi anō ki aroha ka pai piro. Ai, me te Ai, tai miniti me te whātikau ngā rimahekona e koe mai ana. Kei te pai, kei a pūtahi te āheinga ki te pai i ngā piro kia eke ai rātou. Ai, me te maka tino kaupapura. Kua mātaki au i tai kimu me te ngā maka tino a pai. Ai, ko tahi miniti e toi mai ana. Koe nei ngā hekona whakamutunga Te Māhepohepotanga mō te mitikora Ruamanua te maono. Ko ngā piro ko te tikau kia aroha rua ki pūtahi. Kia kaha! Ai! Ko whai anō tītahi te koro. Pēnei ngā hekona whakamutunga ai te whanau. Hei a tērā tau mo Te Māhepohepotanga Ruamanua te maono. Hei kona ai te whanau. Ka kite!